Ebi babgambo bari mukoro gw'ekitongole kya APROCEL obukyabanje kwataraho eminyeto ya district ya Shema na Bushenyi omukubahereza ebikwato okureba ngu bayongyera omu business zaabo na bamwe bayetandikireho emirimo kandi bayebisaho na n'amaka gaabo batagiire kushabiriza. Omu bintu ebyagabwa haba harimu emibazi y'amatungo, ebiharani by'okukora enkaito na n'ebindi. Omu mirimo ei murabe nimukora emirimo y'obushaho narishi y'obushaho bw'amatungo nenda amazima tutari kugira ngu oyebembeze sente aza okore kubi abarisha bitu okore kubi amatungo gabo. Work well with our staff. This is the supervisor of all of them in the field. So bisha bakakwereza instructions or respondent bashira kuntera ngu especially during the some diseases in the community, you private people, there's a way you usually abuse the instructions. Deogratius Twinomuhangi urukuru ekitongole kya APROCEL Bushenyi nawe yashaba eminyeto yakwasibwa ebikoresa obutabiguza bakabicakara nk'engamba y'ebireebi ngu kureka okubikoresa gye ngo obundi bikahindura entaasya yaabo. Ebintu ebi twabahereza kubahereza mu gihe nimugize omutugurisha zanyu uzo kugura kandi umuceri nari uzo mu club nibyo kubabangira ukabasa kongera ha business yanyu ukabasa gukora ki gukora to make sure that these kits are put to the right use by making the business sustainable. Abamwe batandika haka business bucheza guze ebi wale bawihamaka profit utandika gukora ebindi. Dr. Natukunda Robert yagaragaye harangiza abashaho b'amatungo okugumana bebuza abebembezi baabo nkagire byabashobera aha mirimo yaabo okusinga okukora enshobi n'obundi enyamishwa zikahendera zifiire. Arebe ngu endwara yakushobera ariho abashaho bo kubakiraho ariho office yitu ya district veterinary mutufikire mutwebuzeho konka emirimo yitu ekorwe omu buryo oburwe n'aba farmers batunge obuhereza obushikire. Bamwamenyeta batunge ebikoreso muri Shema na Bushenyi bayereka kushemerera kandi baraganisa okubikoresa gye ngo obundi bakafunamu entaasya babone oku barabeho. Eminyeto tutafuna ebintu ntubaraganisa nk'oku batuhereza kapito y'ibatuhereza ntuza kugikozesa neyongera ntufuna kihango omubiri bw'omumisho. Ankore Private Sector Promotion Center Limited APROCEL nibahweraho ebitongole ebindi ebirimu ripple effect kandi nibakorera muri Ankole region kandi bagenderere kureba ngo bakwatiraho eminyeto na n'abakazi okureba ngo nabo bayetandikira ekyokukora omwanya gw'okugumiraho bakarera engaro. Makuru agashakwa Olivia Nasasira awatari West mu Bushenyi. Muno ya Agrovet kugira ngo abantu bagende bayisiye obuhereza abantu bahansi abo kurisa enyamishwa hanuya kandi okwenda